Na ikaw, beauty import is flop. Dagway ang flop siring dagway ni Barbie Forteza. Muna ingon. Na dagway na ka, Madam Barbie Forteza. Murag sa kag lalay ni mo, imong barda. Ang imong barda is lulay. Sa may pasabot, lalay na ka. Ang imong hunahuna, murag sa kang uyab-uyab ni barda. Ni David ikaw ko. Na naman, imong dagway. Pati ba kag naong bro? Sa may gwapa nimo, itsura kag si Forteza sa GMU, aning sparkle flap sining dagway all. Nakay nimo, nakarelasyon nimo na sarap ka. Beauty import is flop, more gyapon since of the father. Number 1 in Dalaget, Cebu, Philippines. After sa It's Okay to Not Be Okay. More gyapon sa Kapamilya Channel, Kapamilya Live, TV5, ug A to Z. Moro to. Kagi ka ng kag Mandawi City sa may reclamation area. So ara kay subang dako. Kani mo flop. Kaya na imong flop nimo is beauty import is flop. La, moro to ha, and goodbye.